Okay. Yeah, sengiyavakala ke manje-ke. Yebo, njengoba besashilo Siwethu la ngibonga kakhulu nesikhathi sakho lo ngiphe sona khona la nawo umcimbi lo mhlena kangaka. Ngibonga kakhulu-ke nalokuthola leli bhaji ukuthi ngibe yingxenye yawo-ke nawo umcimbi. ukuthi-ke nami Sike ukukhulumisana nani nganasikhathi salamuhla. Ibito lami ngiyi-Prudence Mwakathumbatha. Ngilapha-ke emsakazweni i-BSR FM. lapho khona-ke ngentateni zaba ne-current affairs. Kanti-ke lokhulukazi namuhla Shisa kabanti ngiyendzaba yokuthi siyazi-ke ukuthi-ke nasi sikhuluma ngendzaba yema-preschool siphinde-ke futhi-ke la timbili-ke tinto esiyawukhuluma ngazo la siyakhuluma ngendzaba-ke yato-ke tindzaba te-media kanjalo-ke nayo-ke indzaba yato tindzaba ibhizinisi kanjalo-ke nato tindzaba tasetinkhulisa nasikhuluma ngendzaba tasenkhulisa sikhuluma ngato tindzaba tabo-ke bangani labancane iphazamiso kule mayiki yami yabamba yayekela ngathi-ke lokubukele kanjani-ke loko bathi-ke ngidawuchubeka-ke la ngicela kuyibeka ngiyethemba ukuthi ngidawuvakazi yebo ngiyofuna nje ukuthi ngiconcentrate entwenini ngiyembe namuhla cha bayangeva ngabona ukuthi ngidawuzama lokumemeda ngoba baye bathi lapha ekusakadeni siyayisebenzise kakhulu bathi ima-fader then i-voice ngaleyo ndlela bese iyakhona nokuthi iphakame kodwa-ke kakhulukati-ke lamuhla-ke la njengoba sengishilo ukuthi-ke into siyabamba sibukusise kakhulu indzaba ye-media njengabothishela bakhona tinkulisa lokhu kubaluleke kakhulu kubalulekile ukuthi nibe nebudlelwane nathi ningasileli ngaphandle siyafisa nakuthi labantwana sibabone befika lapho etindlini zekusakata batoselela letinto labatifundzako lesikolweni kuba kuhle kakhulu ngaleyo ndlela kanti-ke lokunye futhi-ke bothishela bami kubalulekile la ukuthi nibe lapha ko-social media nibe nemapheji la khona ukuthi nikhangise umsebenzi wenu nendlela labenta ngayo bafundzi bangani labancane khona esikolweni loko kuyenta ukuthi-ke bantu nababona lo msebenzi wenu umuhle bayakhona ukuthi bese bayawulandzelela bakhona nekubona inchubekela embili yayo inkulisa nawe-ke uyakhona kubona ukuthi bantu masithi-ke uyakhona nekubona ukuthi ikhula kangakanani ngakulolunye ihlangothi-ke futhi ungaphinde futhi-ke wente lokho ukuthi usi-invite nathi ngingasho nje nalokho ukuthi uvakashela emsakazweni uma ngabe-ke ulethe bangani labancane kuba mahhala uyakhona ukuthi ufonele khona esiteshini noma-ke uye lapha epejini usho ucele ukuthi bakunike i-date soyahlela kahle nebangani labancane indzaba le-transport nani nani seniyakhona ukuthi niye khona le emsakazweni bahlangika sikhathi seniyakhona-ke ukuthi ngaleyo ndlela abangani abancane bavele khona emsakazweni futhi-ke lokunye lesingaphinde futhi-ke sibukusisa kabanzi siyakhona nje ukuthi njengami Prudence Mwakathumbatha kumele lokho ngiyakhona ukuthi uma ngabe ufuna ukuthi ngikwentele i-documentary eklasini lakho kumbe-ke yasenkulisa yakho kumbe crash yakho ngiyakhona nokuthi ngikwentele la khona lomnye umuntu angatibuta ukuthi i-documentary kanjani i-documentary esikhathini esiningi siyati kakhulu ukuthi isebenza kakhulu lapha ngabona ukuthi kodwa nala grade ikhona ngilawenta njani khona-ke ngilakhona khona ukuthi uchaze le story uyasibhala le story uphinde futhi u-interviewe labantu ngokuhlukahlukana kwabo uve nekucula kwebangani labancane ngaleyo ndlela ufaka into letihlukahlukene kanye indlela nayo yali yeqoqa story ukuthi solo-ke uyakhona ukuthi ngaleyo ndlela ubadokotela ini leso story ngaleyo ndlela-ke ngiyakhona ukuthi nako lokho-ke ukwente ngokuthi-ke ukwentele njalo kuba kuhle kakhulu ukuthi kuyajabulisa ngoba uthi nawe nasuhleli phasi utilalela lapha ulalela nebantu abakho uyanikeza isiphamela uyati-ke nami umthethwalangile-ke ngayenda lenye yamadocumentary le kanjalo ekuthenini ukhone ukuthi uhlale phasi kulo msebenzi wakho la sikwakhona ukuthi nje inkulisa yakho icale nini icale kanjani bese siyakhona ukuthi siyoyidlala khona ekusakade nalothando nje lekuthanda bantwana kuba ngumthwalo ngathi nakimi mangikhashana ngibona ukuthi ngumthwalo matima kuyonakekela abantwana ukuthi khona ihlala nabo langaloko ukuthi sonke isikhathi uhlala uphutha sonke isikhathi uhlala uphutha so ngakubatali kuba lula ukuthi nabasetinkulisa ekhona siyathemba ukuthi baphatheleke kahle futhi konke kuhamba kahle khona-ke etinkulisa futhi-ke lokunye fanele ngifuna ukugcizelela la indzaba yokuthi asesichubeke sibe nale smile kuthishela abantu sibe nale smile batali bethu noma-ke batali balabafundzi labayakhona etinkulisa kubalulekile ukuthi le smile lengisinikete lo mtali lo nalo lo munye ngimnikete leso smile atokhona ukuthi naye akhululeke kanjani nalo thando lesiniketa labantwana kungathi ukuthi lenye ilanga ngivuka ngikwatile kumbe
khona lokungahambi kahle seyiloko ngiyakhomba nakulabantwana lokubona ukuthi manje umsebenzi ungachubeki kahle so lo thembo lesiniketa bona abafundi lubaluleke kakhulu sengikhulumile-ke nangepheji laphaya ku-social media ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi nabo loko sekunake ngakulonye hlangothi lama-clip lamancane noma ngabe ungathi ukuthi imedia itawufika uma ngabe sekungukuthi sengivakashele i-department kumbe kukhona labatokwenza and nalapho wena ndaloko-ke ngiyacetha kubalulekile ukuthi usathi isitori sakho lokubaluleke kakhulu empilweni ukuthi yonke into loyikhulumayo isitori sakho kungaba libhizinisi kungaba ngiyo le ndzaba yasemafresh uma ukhuluma ngokutethemba isitori sakho ibhizinisi lakho i-preschool yakho yatiwa ngokuthi icale kanjani futhi yini isizathu lesibangela ukuthi uze ucale leyo ngulisa kuze sibukele nalokuthi-ke nakhona lama-clip lawa lamancane uma ngabe sisinje bayacula ngalelo langa uyabona ukuthi hayi manje ama-clip lawa ngakhona kuwasebenzisa uyawathatha nawo uwafake laphaya ku-social media njengoba sengishide ukuthi kubalulekile ukuthi sibe nemapheji khona laphaya ku-social media leko ukuthi-ke uma ngabe-ke kufika imedia crash yakho ungabaleki ubaba abanye bathi manje badawusala babo ngikanitshela ukuthi angikho angifuni nje lokuyimedia sizathu abantu bathe ukuthi inzima yemedia kungukuthi itothatha tindzaba letikabi kanti akusiko lokhu wrong kodwa lesikubukako uma ngabe sihambe endzaweni siyakhona ukuthi sihambele leso story sakho lesihle mhlambe losibetele kona so ngabe seke nawe soyasitshela-ke lokuthi mhlambe lakhona lokungahambi kahle soyasho ukuthi nala akuhambi kahle kodwa nje kakhulu imedia kuba lokuthi lesuke ihambele etindzaweni letahlukahlukene ungathi ngaso sonke isikhathi makufuna kukhulume ngekulisa yakho kungaze kube nestori lesisimetima sekufuna ngikhathi-ke wena utawufuna ukuthi heyi angathi nethi ngidawukhuluma ngithini nalabantu kubalulekile ukuthi nabo sikwati lokho ngisho noma ngabe-ke siyokhuluma ngendzaba yemabhizinisi isitori sakho kufuna ukuthi usade uma ngabe kungukuthi wena bhizinisi lethile nakhona utethembe ngingabekisa nje kokuthi njengami ngendala isigcoki nesentiwe ngini sebese uma ngabe-ke ngidawufuna ukukuchazela ngalesi gcobo kuyafuna ukuthi ngichazele nabo angeke ungibude ukuthi siyini isizathu esibangela ukuthi wena uqale kwenana igcobo vele ngithi mina manje hhayi ukuthi nje ngathanda sengiyabinza uyayibona loko kona ukuthi lo muntu o-interview-wako angabi noma alibale kukubude nje kani nawulokutethemba futhi usathi isitori sakho yokubuta umbuto omunye ukhonele ukuthi ukhulume unabe ngani nanga lokuthi isitori sakho uyasathi bengisashide ukuthi imedia ungayibalekeli ungalinzi kuze kwenteke into lele e-preschool yakho kuze ukuthi utokhona kokuthi uphendule ngaleyo ndlela so kubaluleke kakhulu-ke naloko-ke ngaleyo ndlela nokuthi mangabe kungukuthi ubhikiwe esiteshini yokwenta i-interview kubalulekile ukuthi isitori sakho nje sitobe ungahlanganisi tinto futhi ungafuni kutwa tinto letinyenti ngesikhathi lesiyi-one funa ukuthi-ke uma ukuthi info uyaphendula unabanabe ungabi nalamahloni nokwesaba nani selokunye nasengishide ukuthi kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ube nale-smile uma ngabe ungilomuntu ulola etinkulisa kubo bonke abantu phinde futhi-ke nakulonye hlangothi-ke la sengiphetha nje ngifuna kusho nalokuthi-ke endzabeni yethu emabhizinisi kubalulekile nalokuthi sisekelane lamabhizinisi lawa lakhona kuleti ndzawo lesihlala kuto ungathi ngiyati kokuthi memla uthengisa pelepele ngafuna lopelepele mara ngizohamba ngiyokuthenga wabani lekuthenge kanti kukahle lokuthi ngiwuthenge lopelepele wakhe ngathitani ngaleyo ndlela nayo uyabona kuyamkhuthaza ekutheni aqhubeke lelo bhizinisi lelo lasuke so kakhulu-ke bothishela bami labo ngiyocela nje ukuthi-ke bantwana baletheni asisababone lapha etindlini zekusakata so siyacela nje ukuthi nisicelele nabo batale nihlele kahle bese niyakhona ukuthi nisibonele nicele kokuthi ucela ukuletha abantwana nangabe ufuna ukuthi sibonele i-documentary uyakhona ukuthi usenzane nami uyakhona ukuthi bese sesiyafika siyabona ukuthi sifika kanjani emkhulisa yakho ngoba ufuna ukuthi ngirekhode bangani labancane ngirekhodele labakwentako ngibuye ngirekhode mhlawumbe batali ngoba story siba nema-angles lamaningi ukuthi bonke labantu funa bavakale baphefumula bavakale baphawule so loko kuyakuba lula kokuthi ngikhonde nabo ukuthi ngikwentele lelivo libe ngendlela lehle kakhulu